Enhla nasezansi siyabingelela lapho kufika khona iSimanzonzo Channel. Umfana wakwaNongoma lo, ngaphandle kokumosha isikhathi, angihlale kuzo indaba engikuphathele zona ezokuthi abalandeli basitayela, iy'nyamazane ney'nyamazanekazi bakhala ngoTshatha uGold ngokuthi ubamba usitayela ngophondo. Bathi bayilethe i-CD yokhozini kodwa ingoma zakhe ayidlalwa. Wathi uTshatha kumele bayilethe nge-email, bayiletha nge-email, yabuya i-email yokuthi iy'ngoma zabo sezikhona emshinini. Uthi kodwa iy'ngoma zasitayela zayadlalwa manje. Lokho kudala ukuthi abalandeli basitayela bebonakala ey'nkundleni zokuxhumana uma kuphosta uTshatha bengene bona bemnyakazisa uTshatha bethi ziphi iy'ngoma zasitayela abayilethe ekhozini ingani bengadlala. UStayela-ke useze wenza ividiyo ekhuza abalandeli bakhe ukuthi abayiyeke le nto leyo abayenzayo. Uma ukhozi lifuna ukuyidlala luyoyidlala ngesikhathi salo, uma lingafuni abaliyeke kanje ukhozi bazokwazi ukuthi bedlale kwezinye iy'teshi. Kodwa-ke kuyibuye le vidiyo le mase sizokuphawula kwakho ukuthi ngabe uStayela ubanjwa ngophondo na noma cha alukho uphondo. Balandeli benyamazane, nginomlayezo bafowethu ophuthumayo. Ngithi nje ngiyacela ngiguqe phansi ngedolo, ngithi ngani zakwethu abasakazi bokhozi, asingabethuki. Cha, asingabethuki. Noma ngabe umsebenzi wethu sizinyamazane abawudlali, kodwa-ke akusho ukuthi asibethuke ngoba bafowethu cha, inhlamba angiyiphasisi. Ayikho into eyake yalunga ngenhlamba, yonke into iyahlalwa phansi ikhulunywe ilungiswe. Kwenziwe izinto ngendlela yakhona efanele. Inhlamba bafowethu ngiyacela siyihoxise singabethuki. Bayazi bona ukuthi umsebenzi wethu abawudlali ngani okhozini, uyabo. Ayikho i-CD sizinyamazane esingayihambisanga emsakazweni. Sihambise wonke ama-CD, kwathiwa kufanele ingoma zilethwe nge-email. Sathumela futhi yabuya impendulo ukuthi cha, umsebenzi utholakele, zizodlalwa. Namanje sisalindile futhi. So ukuthi isizathu sokuthi-ke ungadlali umsebenzi wethu sizinyamazane waziwa yibona abasakazi bokhozi. So ngiyacela ukuthi-ke asibayeke singabethuki, bodlala ngesikhathi leso abasithandayo. Sihlabela phambili futhi ama-award ahlonishwayo eSouth Africa, ama-South African Music Award, ama-SAMA. Asememezelile-ke abantu abaqokile kula ma-award kubalwa khona uSigwebo Sentambo, uThokozani Langa, Ingane Zoma, uKhuzani, Abafana baMgqumeni. Abanye-ke ey'nkundleni zokuxhumana baphawule ngalokhu ukuqoka kwabo bathi ngathi lama-award achemile, ingane igcwama elisha lingakhethwa kula ma-award, ingane hlale kuphindwa abantu ababodwa njengoba kugqamile ukuthi uThokozani Langa, uSigwebo Sentambo, noKhuzani nabafana baMgqumeni yibona abajwayele ukuqokwa kula ma-award la. Abanye bathi abathokozile ngale category kubonakala ngathi vele bachemile. Sizohlangana lapha endaweni yokukhomenta asiza ukuthi wena uyibona kanjani ama-award ngabachemile noma awachemile. Asiphethe nanazi indaba ukuthi amageza amahle ayaphuma ngomhla ka-25 July. Siyazi-ke amageza amahle aholwa uyena uPozo, sekukhona nomfana wagcwetsa-ke uSiphiwe. Siyakhuthaza ukuthi abantu bayithole i-CD lapho ezotholakala khona, ngabe izotholakala ey'tolo noma izotholakala online. Abantu bekwazi ukuthi siphucuzeke singabamaskandi sikwazi ukuthenga umculo online. Ngumfo wamahlobo, ake ngidede indawo, ngiyabonga. Uhlale phansi, ubese ushaye usubscribe, usithole zonke izishisa.